bisa mengisip bahkan bila kau terluka aku pun tersiksa. Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang bimbing pemisah begitu tingginya. Sehingga kini terbelenggu karena orang tuamu di mata mereka yang ada ingat dan permata. Aku tak punya harta mungkin akan membuat sengsara. Lalu ku coba bertanya, untuk apa cinta kita sekian lama kita bela, hanya membuat derita. Oh, oh Sheila, katakanlah suratan dikirimmu. Oh Sheila, relakanlah kita harus berpisah. Oh Sheila, alangkah indahnya bila engkau bersama-sama saya. Hanya engkau yang dalam hati dan secara jantung. Ingatlah bahwa tidak engkau yang aku cintai selama ini. Sehingga ini terbelenggu karena orang tuamu di mata mereka yang ada indah dan permata. Aku tak punya harta mungkin akan membuat sengsara. Lalu ku coba bertanya, untuk apa cinta kita sekian lama kita bela, hanya membuat derita. Oh, oh Sheila, relakanlah suratan dikirimmu. Oh Sheila, relakanlah kita harus berpisah. Sehingga kini terbelenggu karena orang tuamu di mata mereka yang ada indah dan permata. Aku tak punya harta benda mungkin akan membuat sengsara. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Welcome. Maksukul. Cikaan. Sebagai berandang kurang semua. Saya penonton-penonton di Sabah akan terhibur oleh kami. Budak sangka diriku terpaksa lepas
Seputus janji-janji terdapat kau mungkin. Apakah sebenarnya terjadi hingga kau sejak demikian? Sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berulang lagi. Aduhai asamu untuk datang, semua telah ternyata. Cintamu berawal datang dan hilang semau hatimu. Bila bersama pegangan cintamu, dalam kau ingat dia mengharapkan selamanya akan sabar. Apakah sebenarnya terjadi hingga kau sikap demikian? Sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berulang lagi. Aduhai asamu dan kau semua telah nyata. Cintamu berawal datang dan hilang semau hatimu. Itulah maksudnya pegangan cintamu, namun harus kau ingat dia mengharapkan selamanya kau sabar. Seribu kali sayang, seribu kali hati, cerita kasih kita rupanya sekarang. Setelah berlangkah, setelah kau bersikap, seputus janji-janji terdapat kau mungkin. Menjadi kami anda yang subul-subulian, sini kami makasabihan mana umahalang-halangin.
salawat salam si panggung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum sinahlina dua sahabatnya do demikian kita binigyan untuk dari mudah-mudahan bangga pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala in pamamantin ini tausan Allah subhanahu wa ta'ala atalan bertambah kami naik bayang Jadi kadang yang kita simpang, yai. Hatinya, gastuhan mungkin pindah kamu tidak bisa gayuha. Ikaw ni sallallahu alaihi wasallam kami dahuma al-qura jaa yawm al-qiyamati wa ahadun mupagtimpang ni pagnapatahin lahil batin pagkaabot CSN ng kiamat din pangpamaran sinalalim. Dumin natin ang basta-basta sa mga lain. Basta-basta. Imag, anda kiyosuwa kayo ampat, mas kuliah niyan ang Allah. Pag napakaan mo siya, pwede sa parati, talaanak kayo, medyan na duya tawakan telo. Ubus, inanak mo, sa kanian sa upamanin, gitanto sa inyo brightness. Ubus sa lihin bright mahamad. Ubus nagipante bright sa lihin, belihan mo. Pinahawag ka, panyak-net, ubus sa kahin sa belihan mo. Atin ka niya light, atin mo, si anak mo, mag-brusin mo sumpiyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Atin, bang belihan mo anak mo, bagyo, sa lihin, sunod sa belihan mo sa kahin,
Bantu sesuai pinagsalik-salik, gay kajari, amin lumaya, gay makajari, gay pagsalik-salik in paggastubi si anak bin. Bakit ang pagtimpang bin, in paggastubi si anak bin, timpang sa bin pamaran kay mga tagot sa ilang kiyaman. Ga niya nga nasara si Adam Allah subhanahu wa ta'ala wa subay kumain. Sumagawa.
Ini ako irang mansa pembukaan. Ini nan si Siti. Mulai nih kau pagubos mansa. Oh, nabo nih. Hah? Bagi apa? Dalamu. Okay, yes, come on. Say, yes, yes. Ayo aku si isang bayu di Surabaya, pero pagkawa isa ginatulang na may isa, dua, dua, lima, dala mo, 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 dala mo. Haram. Pagayon dayang haram. Islam kita. Pagi tunde. Oke, sayang halal. Music. Dan sendiri udah sabi siti di bawah satu rasa hitam manis yang orang bisa tidak berkali-kali kasang bayang terisap orang yang ketumai bisa dua empat lima
pinangasahan ko, may pumtinay ko, ando may matagtay ko si Agama Islam, lulot ko ng hindi. Ganyan sa parapwa. Okay man dyan ko tulingan natin sa Ninang. Okay, Ninang. 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 Oh, Ninang. Bigyan na yan, bigyan. Yan. Mag-os ka rin. Hindi, os. Ano na? Eh? Break it down. Pakita.
Oke, mencari ketulingan nanti sama yang kami nasabi ang ban Sapira. Oke, Sapira. Sapira na gol. Sapira. Oke, Sapira. Sapira. Kau Sapira. Oh, dari Sapira. Panganti. Amin. Oke, mencari ando pelapakan yang bisa yang pengantinin pelapakan begitu. Ada nun begitu memang kanakyan. La ilaha illallah ningko kandang la ikam si magtipong atuk nani makanakin makin dombol galap. Laro ini pindang makin dombol galap. Kau ningko kandang bapak. Oke, ini ada yang pancangan nun.
ang sakyan. Di ka na magsurrender, nagkapangalan ang kanyang kausapang. Everybody ginila sa Obuja, everybody ginila sa Nakoraya. Ola sa ay sinilong na makira na marangalay na isa Minnesota. Imedyo ko olaw Sana ka ba, sana? na mula-mula na Lahi ka, lahi. Everybody ginila sa Obuja, everybody ginila sa Nakoraya. Ola sa ayaw na lumas mo. Iyo ni Marisa, duk gips ne. Okay, Marisa. Kau ne. Astagfirullahaladzim. Marisa. La, mag-olos kay Marisa. Lalawa si Marisa.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pamanong ko bang sina kay Henson. Ininda kam ulali. Samanin danganakan ko. Sa inin danganakan ko. Ga mati samanin inigahan sa ako anak ko. Jadi special request to Josie Bangalin. Papansak ko rin siya. Jadi bang niya alo nuhot ni alige po yan, alumuton yan. Kajari menaik itu bersama kami. Jadi may kumapo si kami. Papansak kong meron ako duwangan ini. Ito mintaan ko. To, nggak dapat. Minggu yang ngajak kurang, mungkin minggu yang bagus tiga kinang. Itu minggu yang pertama itu. Nakalain kami. Berat kemanjak. Dia kemanjak pes kami. Kaya ni ba? Zero ano ganda ni? Nengge kira yang pikir down ambiton. Ambiton halal ni kagam naga magbiyak sa gay magandit. Ambiton magdusa ka tujuh Allah Taala. Tinawag daki tinalaw si Antano, tinalaw ka tujuh Tuhan. Ambiton nagpambit kira yang kagay pambit. Pambit ambiton be. Ambiton mati abitan ang dami. Ini lang yung pansakan be. Ipa ini. Okay, alright. Na baliling ko pinako ng mga totoo ni. Ang ganito ang balay nga telahin. Da. Iyo ko man to kinagot pa. Iyo ko man to kinagot. Pila nanda yung ina pinansak mo magsulot-sulot pa. Ta. Dagray. Okay. Nagkalo Marisa. Marisa. Ini na yung pansakan niyo. Lolay baru. Okay, lolay baru. Palakpakan mo sa mga kabinet. Hey, hey. La ilaha illallah wa wal uhatus subhanallah. Yung na anak-anak niyan, dakong dito ako. Papansak ko rin. Halo.
Ito na pa yung mga labi-labi niya. Labi at walog hatos la ilaha illallah. Labi walog hatos panjilin mandan. Ilang ko pito inalela pa. Inalelahin. Inalelahin kayo lingananin. Okay. Inalelahin kayo lingananin at kayo nabindahin. O inalelahin. Inalelahin ko. Inalelahin ko irak ko pito. Irak ko mansag. Dakiro Marisa. O papansag dalawa yan. Ano na kita? Kau na. Dala mo. Batiri keluar. Isa ay nalagis biasa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Okay, Ling. Okay, Ling. Okay, kalau tidak panggilan seterusnya saya nama An. An. Harus
Ayaw na ko rin na magalangalan, karaman ako kay mo inagalangan. Pero jaya, 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 jaya. Yang disco ba ilaman ha? Yang biasa atau yang baru? Hah? Oke, sekarang saya bagi kau yang terbaru. Oke, terimalah disco na kau, baila na kau. Oi, aroy. Yan na. A. Sulayan, ulay mo talagan, pamalayan hingga hujan. Yang rawat sa tiap sibulawan, sangbayan bago rin hatong kumpulan. O bailan ako, bitin ako, piling na kamastaraya mo. Alis ko na ko, bailan ako, piling na kamastaraya mo. Bring it on. Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa kau? Ini aku ketelu-telu. Kenapa? Mana? Operasi mana?
makatabang si manusia kortando. Kasanyanan kayo magmanat si Pagayong Tunyan. Lampasin na kami hanggang siksa ajak ng terjangan. Pagkalaman na kami kayo magbantat kayo ng mga salda. Tunay sa pangalan ang Yowa. Pasulit ko kong kita. Ang sa Pagayong Ahyo. Malaykan ng Yowa. YouTube kanan.
cake ni... magputong cake daw. Boss. Okay, para puas ni kang para awal. Okay, guys, salah. Okay, manjara, assalamualaikum. May tuan meraya. Kalasan ko, may paminat-paminat tong group, kando, mag-map sa kamdayang bisa may suwala kami nin, ganatan tuhap pagkalabi, makahati nibi ka, happy sa katuhan, birayang kuhutan nibi kami nin, ganin na paghali, labi na 10 sa amin, doon na dyan si pagkalangan. Sumupe, sumudpe pe, pay salasa, pensangin pe, nabutabutin, teggel pe mo naman, sampay pitsa duwin pukdambuwa, panlepot niya mata. Okay, manjari ando, hadji pun serang sukulan dapat perkalain pagitian ego kam kemon, disan ulan-ulan pati pundukam, saddi pe manan dialamin, saddi pe dem lumain, saddi pe sigat kal sarahin, saddi pe sigat jambatanin. Manjari pagsukulan tuan rumahin, labi-labi na tentu Allah Ta'ala. Manjari kay goro kami rak mole, bisan sa dangkehit na magpahampit beye saraktan kay jika magsukul. Magsubol. Tos, gadjap ko to. Hello, teman-teman dia nga orang to sa ng bangsa Bajau. Bajau. Uy, dakan maghibok, duminipin magbulang manok. Uy. Magkawin, kita bi magkawin. Duminin magtalan. Jangan. Okay na yan, assalamualaikum, magkam kami mon. Lahat may sadya na pagsukulan tuan rumah tumakaang. Pasal ilo na kami mon lahat. Jarimbal kami sinomole. Kitawang to ng mga cake siya ito magsubol. Magsubol. Dito ka lang sulok. Sulo. Assalamualaikum dayang kanyung katawang mga kalasan ko. Mga mapapamul niya. Manjari ang doon, managaw ko ng pagsukulan si Matuan Rumay niya, harap ka na yung mga katahan, labi-labi na patukan. Manjari na ka mapapapaw yun, imarito na higay-higay sindahan niya ito, pakareho na ka mapapuno na kumari, magpaiban ko na yung pangantinin ni ilamoklok chinki, magsugol. Magsubol. Manjari ka lang bugis. Bugis! Na magsasa niyo, paano na magsuntok ni, hangganit bangsa tenggay lumabat, bang niya pulis magtuyo po, sabab sa iyan ni kami yan. Dagang daw magsasa, sabanin duminin pagsasaan, pagpiyahan lijiki, kung kita biya susi silahat. Benar, lingko ka. Sige. Lingko. Assalamualaikum ya kawang-kawang ko. Aga si matcholore ka aga na makkoro. Aga si pangantin na, yekek na, manreolo koro. Terima kasih. Tuh. Dito ka lang timul. Timur tiada. Batay na kapag bisa, no? Bossing nga na, ano yung pangantin? Ang gabilo? Pangantin. Pinataro kay Jin. Give me the one photo on the right there. Kindam na. This is my cake, no right, or the photo, right? Thank you.
ikaw inaarap. Asal-asal ang iyong kinalasan na. Kasi manawala ay kulang na para bukinaron si Jiha. Masaya-masaya ang iyong kinalasan na. Kasi manawala ay kulang na para pengantin baru. Kalau berpacaran jangan tunggu lama-lama. Bila gak pernah jumpalah ayah dan mama. Antarkan rombongan menginap dengan segera. Harap kami buat kekasihmu ay buhay asal. Bola pandang-pandang ulang diam-diam menjara perbuatan syaitan. Hidup pastilah rukun, sabar paling perlu. Cinta setiap hari pasti selalu. Pengantin baru selamat berbahagia. Selamat cucu, selamat sejahtera. Sejahtera, selamat alhamdulillah pada yang kuasa. Tayo sa Diyos. Duduk, kamu duduk. Ano yan? Up. Oh, ito na. To. Neng gani kam nandukan nano. Mian dukam ningko neng gani siya. Pag ubus na rin ningko ni siya. Ubus ningko. Nah, sumusangin pakapang gitu. Mintel lo kung itong magsama-sama kamdan okay, alright. Kira ayo pe bos nun. Bos, ambil gambar. Mau gambar lah dulu. Nanti okay. Uwan! Pag itong kumintel lo, ang pen ko, keheton, bantutin yun. 1, 2, 3, bagi tepukan!
untuk ambil gambar. Thank you. Oke, akhir kata pengantin perempuan disuruh naik untuk kabinet baru.
pito ni Kam para kita be selesai. Okay. Oh, kapag kamu bos magpanta. Okay, at patapat natin ka, para kita be ubos. I can see without you. Still, gambar-gambar. Okay na, ano, paubos-ubos tayo ka magpata, maglami-lami sa kita, be. Okay? Okay, kaya kukusang liliniit ang magkilalahanin. Pata. Liliniit. Mangga ubos 5 minit sampai subuh nanti. Music, please. Pahanok. Even down the road
Magpunta ka ka. Okay, punta nila ka. Magpunta ni Samsi. Mahal sa'yo, kundi silang dalawa. Ganito talaga ang hirap ng buhay dito sa Sabah. Kapag isuan tayo magtrabaho sa bangunan, wala pa tayong palarian, hindi pa tayo marunong maghanap ng buhay dito sa Sabah. Isuan pa tayo magtrabaho sa bangunan, mabuti pa, mabutang na lang. Sa isang kulungan makalamay tao, malungkot umiiyak. Ang tanong sa bahay, pareho may hilong sa magpatingat, pinakalindan. Iyaginis na bang sa ating magmari, tumuyong pag-usama. Insaba, hukom dia, bausin hulak pa. Sa angon ng susang pangoy rukon, ay manghudpas na. May pangtinay ko na perendeus bakul kumain, ang sulisit ka, ang mangyong ka, ang mandigapo ka, ang madumutong ka. Yung nilanya, ang nagaya naman yan, harap-harap, ang niya teka dulu direkto, yung kinakanin, kaya diri kita rin. Dan kita sunay ng pangulaw, asal kinakan mo, siya mo. Pag-iyo, pangan ko, ako mismo ba ako makakan ka. Kaya ganyan ko binilang ang bato, di ba mga puto ko ang banluma, esok ko. Jadi, kaya mo na bisita kami ro, di ba nakita bisita ko, bisita kami kayo mo. Harap maap na dato jukaan, nung nakam makakan gai, yang penting niya pengumuman ko to jukaan. Pinakam si bukutan yan, yung kinakanin, layan